Sing Nanking Yong La Kungam Sa, the ringing into Suti Dinang La, active presenter, editor page chene, any PowerPoint gaji slide dinzo, into video la Guvia Jai, active presenter Dinang La, future Mangbu Yue Nani, future Kachimbu Chik, import PowerPoint dire, ni import PowerPoint di page Kayu Lana, Ngaranzu, Microsoft PowerPoint. Slide seva dinzo this active presenter editor nana dus 19 che any ondila editing cheni dus video ninthong la gyue du didi khandi cholana thoma dila import powerpoint ga dus nemro chi any soso gi presentation file di khawa shawe dus cheni ya dus khacheru chi ta dus khache sawada ni Ngaranju PowerPoint nala slide sheet yudu any active presenter nang lagi dus slide sheet kha dus yali re ni slide chik chila ni ngaranju editing che yure any jeni editing chau tu gala slide shija dus ma dogdo chik nintun la gyudu re ta di active presenter ga ji editor de pheju che ni ngaranju slide chik chila and dus dishi manda dus kya yure ta di pheju khani chigolana thangbo dila slide thangshwe di dusya damche ani khorong la kama khajiring dishi ge tangbo won di che ani dus kama dia digro na ta ngarangi this slide dila kama chik string dishi ge do ta chishi do sena di timeline na dus ma lenche ani dus ya theni kama chik ba dus digro na ta di sa jela ani dishi dinga zo goni ya dus ke gira ya gola dus ya che ani de record narration dinga dus nemro na ta di anda ngarang zu kecha khari she dewa di changma dus recording cha digire ani ta dishi kamaji male gon da so dishi dus dig du na stop gan dus nemro na ta anda ngarang zu dishi gegyo di ani recording 001 nani file chik thungire di ngarang zu recorded file dire and di ta play name na dus Ngaranju record check dus thun ligre recording cha digre ani ta daji ngaranju dus kama chi la dus tri ba ina ngaranju recorder di karcha nishu snana dus zodu do and di ya dus ya thya yore so gi and de ma se ngaranju slide din zo dus yama dus together dus yama dus chinera ani yang kisi slide goyam dus ana ngaranju dus right click che and dus delete ge chi chodu and di mase ani di nang na yang around the slide sawalu ko sana dus slide ge dus sawalu e do deri ro ta around the slide sumba damkyo di karcha ngas ma ji thungi min do ta karcha di rimbu thye soe na desina karcha sumju string la thungi re dus yathena de kamachik string la dus thyen di re around the jini nindung la ta di nang la yasida ani title gala dus name na didi title dus khaga thungdo khadu thyenjuye imbe dusini yama dige yore ta ni ta didi dus tena ta thamu la par dan sama dus thyen lig do yigi di ani karsha chongas jela karsha chongas na dus ya thyen lig re dusini on ne so khanju maju dige ta didi parche didi par le do didi mai na thungdung se na ande dusnim na yang koron par di mewa cha dure dinde chi ni nga zu khanju maju dila dige du ani khazinguma nga zo active presenter gaji editing chi da gi nintung di sigyo na andela nga zo yigi luya da dusini yigi luya da ani dus shape dinde luya da ani dus spotlight dus luya da ani zoom in pen luya da ani dus par luya da chasang chik karan nintung nang la khari editing che gyu changma dus slide din zu lagi suye du ta didi chasang si suye jana ani ngaro zo dus video nang la ma tyen yure dus export name and dus video ga chena ani so khwala nyarsa che bera and the desktop do nyarsa chena dus desktop la tyen che ani
okay nem na dus nyin tung la ma gyu du re anda nga ju PowerPoint slide chini dus nyin tung se ra then shimba chik thapje khar du na edit presenter khorong pheju chini nga ju dus slide sawa se du slide dus tam ne ra so yi lu da par lu da khari na dus chi chou du and yan didi ma video lagi gyure du active presenter ga jin tung di diga sa ji ani dida ngarang ju ani active presenter jang du ba yin sensi na ngin changma la phendo yo rewa yu en tu china